uretse kuba bamwe bamufata nk'umwamikazi w'injyana ya rap cyangwa se umugore wiga abandi mu kuririmba injyana ya hip hop. Nicki Minaj ni umwe mu bahanzi basariye akayabo k'amafaranga mu muziki, si ibyo gusa kandi n'umugore uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ese ujya utekereza cyangwa se wibaza ubuzima buhenze Nicki Minaj abayemo, amazu atunze cyangwa se amamodoka ahenze agendamo n'indi mitungo y'agaciro gahambaye atunze? Muri iyi video turaza kubona ubuzima Nicki Minaj buhenze abayemo. Nicki Minaj yavutse mu 1982 mu gihugu cya Trinidad and Tobago. Iki kikaba ari igihugu giherereye mu gace kazwi nka Caribbean. Akaba ari agace kagizwe na island cyangwa se ibirwa byinshi biherereye hagati mu nyanja, kimwe nuko n'umuhanzi Rihanna ari kano gace avukamo. MINAJ Betty wamenyekanye mu muziki ku izina rya Nicki Minaj, ni umuhanzikazi cyangwa se umuraperikazi wamaze kwereka isi yose ko injyana ya rap imuri mu maraso kandi ko atari ibyo ashakisha. Ahora agereranywa na bagenzi be nabo b'abaraperikazi harimo nka Cardi B na Megan Thee Stallion hamwe n'abandi benshi, ariko ubuhangange bwe bugashimangirwa n'ibihembo byinshi yagiye afata cyangwa se ibikombe byinshi yagiye afata ku rwego rw'isi ahigitse bagenzi be. Ibi ariko ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byanamwinjirije amafaranga menshi yatumye aba umugwizatunga cyangwa se umugwizamitungo, ari nabyo tugiye kureba muri iyi video. Nk'iyi Beverly Hills Mansion cyangwa se uyu muturirwa uherereye mu gace ka Beverly Hills ko muri leta ya California, ni umuturirwa munini cyane ugizwe n'ibyumba 7 byose, ukagira dushe 9 n'ibindi byinshi bigize uyu muturirwa. Uyu muturirwa Nicki Minaj akaba yaraguze akayabo k'amafaranga miliyoni 14 z'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana na miliyari 18 na miliyoni 620 z'amafaranga y'u Rwanda ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Gusa iyi nzu Nicki Minaj akaba yarayibayemo igihe kitari gito, aza kuyivamo ajya mu yindi nayo yaguze mu gace ka Calabasas. Aka nako kakaba agace ko muri leta ya California, ari naho atuye ubu ngubu, tukaba turayibona mu kanya. MINAJ aka Nicki Minaj akaba afite indi nzu nziza cyane iherereye mu gace ka Malibu muri California. Aka kakaba agace gatuyemo n'abanyamafaranga gusa. Aka kakaba agace gatuyemo nk'umuhanzi w'umuherwe Jay-Z hamwe na Rick Ross n'abandi bagiye batandukanye bafite imiturirwa yubatse muri aka gace. Agace gaturwamo n'umugabo hagasiba undi. Uyu muturirwa Nicki Minaj akaba yarawuguze miliyoni 6,300 by'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana na miliyari 8 na miliyoni 379 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mwamikazi wa rap cyangwa se umuraperi wa mbere ku isi Nicki Minaj akaba afite n'indi nzu nziza cyane, ndetse akaba ari nayo abanamo n'umugabo we. Iyi nzu ikaba iherereye mu gace ka Calabasas muri leta ya California. Ikagira piscine nziza cyane, ikagira ibyumba bigera ku 8, ikagira studio akoreramo zimwe mu ndirimbo ze n'ibindi byinshi bigize iyi nzu. Iyi nzu cyangwa se uyu muturirwa kugira ngo abashe kuwegukana, uyu muhanzi Nicki Minaj bikaba byaramusabye gusohora amafaranga angana na miliyoni 11,500 by'amadolari ya Amerika, akayabo kangana na miliyari 15 na miliyoni 295 z'amafaranga y'u Rwanda. Nicki Minaj kandi akaba umwe mu baraperi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika ukunze kugaragarira mu ruhame atwaye imodoka z'ibiciro bihanitse, aho imodoka ya make atunze iri hejuru ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Zimwe mu modoka z'uyu muhanzi ni nka Range Rover Autobiography, imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover yaguze 180 by'amadolari ya Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Nicki Minaj akaba agira na Bentley Continental GTA yishyuye 200 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 266 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Rolls Royce Phantom yaguze 389 by'amadolari ya Amerika, ahwanye na miliyoni 518 z'amafaranga y'u Rwanda. Nicki Minaj akagira na Lamborghini Aventador, iyi akaba ari imodoka y'ibara rya pink, kandi uyu muhanzi Nicki Minaj akaba azwiho gukunda ibara rya pink. Iyi ikaba yaramutwaye akayabo k'ibihumbi 460 by'amadolari ya Amerika, akayabo ka miliyoni 612 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuherwe nka Nicki Minaj kandi umuririmbyi ufite igikundiro ku isi yose kandi uhorana ibitaramo bigiye bitandukanye ku mpande zose z'isi, yahisemo kugura indege ya private jet yo mu bwoko bwa Gulfstream G4 jet. Iyi ikaba indege yifashisha mu bikorwa bye bya buri munsi, by'umwihariko ibifite aho bihuriye n'umuziki.
aho iyi private jet ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 14 bose. Bityo management team ye n'abandi bamufasha mu bikorwa bye bya buri munsi by'umuziki. Iyi ndege bakaba bayifashisha iyo bagiye gukora ingendo nyinshi zibasaba kwambuka imipaka. Iyi Gulfstream G4 jet Nicki Minaj byasabye ko ayishyura miliyoni 23 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 30 na miliyoni 590 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo bigeze ku myambaro by'umwihariko imirimo n'amasaha byo kwambara ku maboko, aha naho bizwi ko Nicki Minaj ibyo aba yambaye yaba mu mashusho y'indirimbo cyangwa se mu ruhame aba ari original za mbere ndetse binahenze cyane. Urugero nk'isaha ya Pink Richard Mille RM07/02, iyi ikaba isaha y'ubwoko bwa Richard Mille iri mu ibara rya pink, aho ku isi yose hakozwe izi saha zigera ku 8 ziri muri ubu bwoko, cyangwa se mu yandi magambo izi saha akaba ari 8 zakozwe ku isi yose n'uruganda rwa Richard Mille. Mu bantu 8 bonyine bazitunze na Nicki Minaj arimo. Izi saha za Richard Mille ni isaha zizwiho guhenda cyane ndetse zigurwa n'abamiliyonea cyangwa se ababiliyonea gusa bitewe n'ibiciro byazo bihanitse. Iya Nicki Minaj akaba yarayiguze ibihumbi 700 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 931 z'amafaranga y'u Rwanda. Isaha ifite agaciro kari hafi ya miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikigaragara cyo Nicki Minaj nawe ni urundi rwego. Ubwo yari mu gitaramo cya MTV Award, iki nacyo ni igitaramo bikomeye mu gihugu cya Amerika bitegurwa buri mwaka hagamijwe guha ibihembo abahanzi baba barahize abandi muri uwo mwaka. Nicki Minaj akaba yaraserutse yambaye imyambaro iherekejwe n'impeta n'ibikomo bya diyama, aho umunyamakuru umwe yamubajije agaciro k'izo mpeta n'ibyo bikomo ubwo yari arimo gutambuka kuri net carpet aje mu ibyo birori, maze amusubiza ko yabiguze ibihumbi 270 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 360 z'amafaranga y'u Rwanda. Aha ni ku bikomo n'impeta byonyine. Gusa ku rundi ruhande ikintu cyose cyajemo diyama bihita byumvikana yuko gifite igiciro gihanitse. Uretse ibyo kandi Nicki Minaj ni umuhanzi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba n'umushoramari, aho amafaranga ye ayashora mu bucuruzi bikamwinjiriza akayabo k'amafaranga. Nk'urugero akaba afite mobile app cyangwa se application yo muri phone ngendanwa yitwa My Pink Friday. Nicki Minaj kandi akaba umushareholders cyangwa se umunyamigabane ku rubuga rwa Tidal. Ni urubuga rucuruza umuziki kuri internet rwahoze ari urwa Jay-Z nyuma akaza kurugurisha. Tukaba tuzabibona muri video ya Jay-Z tuzakora ubutaha, kandi nayo nizere yuko itazabacika. Uru rubuga rwa Tidal Nicki Minaj akaba yararuguzemo imigabane ingana na 3% bya company yose. Iri rikaba ishoramari riremereye cyane yakoze, bikanumvikana neza ko nawe inyungu abona ari iz'umurengera. Kuba ubwabyo Nicki Minaj ari umwe mu bahanzi beza bagezweho ubu ngubu no gukorana na kampani nyinshi mu kuzamamariza ibikorwa, nka kampani ya Nokia. Iyi ni kampani ikora telefoni ngendanwa, agakorana na Pepsi mu kwamamaza ikinyobwa cy'uruganda rwa Pepsi, akaba akorana kandi byimbitse na Adidas mu kuyamamariza imyenda n'inkweto, hakiyongeraho akayabo k'amafaranga atagira ingano. Urubuga nka Spotify na YouTube bimuhemba buri kwezi aba yavuye mu barebye bakanumva indirimbo ze, tutibagiwe n'izindi mbuga nka Deezer, Tidal, Amazon Music, Apple Music, Pandora n'izindi mbuga zitandukanye nazo zimuhemba buri kwezi, ndetse n'ibitaramo akora hirya no hino bigiye bitandukanye, yaba ibyo yaba yatumiwemo cyangwa se ibyo ku giti cye, akishyurwa akayabo k'amafaranga atagira ingano. Ubwabyo bituma Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muherwekazi Nicki Minaj atunze akayabo kangana na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana n'akayabo ka miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikamugira umugore cyangwa se umuraperikazi wikize kurusha abandi ku isi. Akoze cyane, mwari muri kumwe na Dani mu kiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi batunze.